Uyu ni Violet Nechesa, mutumia wa ukuru wa miaka 42 na ni muikari wa itura ria Waruku Kangemi guku Nairobi. Na kwa ihinda ria miaka 6 akoretwo na thina wa wimbo nyungu-ini yake ya uciari uria uikaine ta fibroids, undu uria ucungireirie akorwo na uhotomu wa ugima wa mwiri. Hii mlima ndiyo inanishinda kupanda. Nikipanda miguu inaniuma huko. Nikianza kubleed paka wanipeleke na ambulance kwa Kenyatta. Kuringana na thuthuria wa ruhonge rwa ugima wa mwiri bururi-ini, atumia 6 gatagati ga 10 nio magumagirwo ni thina uyu. Nikaanza kubleed sana huko nyumbani. Nikapelekwa hospitali ya Butere. Wakashindikana wakanipeleka Kakamega. Kutoka huko nikapelekwa Lufaro. Jia kubleed damu ikakosekana ya kuongezeka. Thina uyu ukirehe ndigano kihiko-ini giake, kuona ni aremirwo ni kuohanda thutha wa gukorwo akigeria kwa ihinda ria miaka 9. Mimi nilikuwa nimeolewa, lakini mimba zilikuwa zinatoka. Kuringana na mutaaramu wa mathina ma atumia Ndagitari Nyathio wa Kibe, mathina maya makoragwo mari no tiganu kuma mutumia umwe nginyanagia uria ungi. Fibroids ni tumibira tuhiana ta tennis, no tugigatemana gatagati tukuraga ni manyamanyama. Ni kuri fibroid icuhite igacuha nyungu-ini ya mwana. Ni kuri fibroid ikoragwo ci gatagati ka nyama ya mutumia iria nyitagirira mwana. Tari fibroid ino no igiriririe mutumia ukanohanda. Nechesa agakorwo agietha kihonia gia thina wake na macungiririo, agiuka nginyanagia thibitari-ini wa Kenyatta kuona thina wake wathiaga na mbere kwihirira. Wakati nilikuwa njiani, nilikuwa nimebleed sana, ni kama nimelala tu kwa njia nimekaa. Nikapatana na huyu msichana Mumeru. Huyu akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia hapana, nilikuwa natafuta mali bureau iko. Nitafute kazi ya nyumba, sina mtu wa ukoo huku. Ndiye akanirogota akasema na utaweza. Akanileta paka huku, akanipeleka kesho yake Mbagathi. Walipima, wakapiga picha, wakapata ni fibros na nyumba ya mtoto pia imeoza na ania pia iko ndani. Ndagitari Nyathio akiuga thina uyu ucungagiririo ni maundu ngurani. Mutumia uria wi hormone yo tumia itagwo estrogen. Estrogen ingiingiha noguo iprecipitaga fibroids. Hamwe noguo Nyathio ni ugite mutumia oro wothe angikorwo na dariri ta ici ni agirirwo ni kuona ndagitari. No itume mundu aigue ruo makiona na kimwiri, no itume mutumia uyu oire muno, cianoneka ikigiriria mutumia kuohanda. Haha Nyathio akauga thina uyu no urigiteke na uthire kaimana na njira ya guthinjwo. Uterus no irengwo yothe irutwo, no irutwo o ta uria ndutu irutagwo, na twanakorera mutumia ukurutwo fibroid na agacoka akohanda. Undu uria Nechesa atahotete gwika kuona ni muhinyiririku kimuhuko, kuona ndari wira na ahetwo uraro ni mutumia wa mukuire tha. Nilikuwa nimekuja nifanye kazi ya nyumba, nipate usaidizi vile ninaweza kujisimamia nifanye operation. Nilikuwa naomba kama usaidizi inaweza patikana. Sasa pesa zenye walisema ni mingi, imenishinda kupata. Nilikuwa 170 Kenyatta. Ungienda gutuma uteithio waku no utume kuri namba 0771 512 255. Ritwa ni Violet Nechesa. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.